Kristan kamot ayu fitem kamot kalong ni Kristan kamot kita kibo penjot ike de penjot ni ngidi masuk tu bah Kris kamot sengap bahai ke jingli jing kam tu ke jai mendu jungi Kris kamot ya katheu ya uto u nongi lam snong ya u sordar ya ulong do ya u wadar ya usim ya udoloi ya uto kunyikur sto Kris kitau ya yaki sto tan kamot ngi kibajet yaki tan yaki sto Kris kamot kathau ru yo MLA Kris kathau ru yo MDC hapur bajet ni klemjet re da kata jing e lane ngijet da ka jing syania ngijet da ka e fitem ngijet ya uta ubanang penbit sto na kata daw balai sa ongi Kristan Kris kamot ude nong thok nong syukur tan kamot dei mengi kibajet sto pijet ya unong thok nong syukur